Hi, welcome to Abok Bernal's vlog. Hi Nangatog guys, naman ni. we're going to sleep. It's already 8 o'clock in evening. Yeah. So, matulog kami. Close your eyes. Kugilara. Ay, kugilara. What you do? You baba. We're going to sleep na. Yay. Don't laugh. Ikaw mo. Pamilya niya. Ay, mami ko. Ay, ayag ni si Chuy. Nakita imong pang nag... Eh. Ay, po. I like to hold your totoy. No. What could you do? Please, can I hold your titi? Titi. 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 Quiet. Can I hold your titi? No. But I like to hold your titi. Diba? Oh. Tog na mi eh. Good night, guys. Tog na ta kay para sa iyo patama ka matawag. Ay, ungo sa kilid to. Ay, ungo sa kilid ito kay now. Wee.